Yes, okay, munywano wanje umurebe wa KR Media News Center akandi we bari kwano jeno misi not following ngamu kutugwita Okay, yes, tuliyotambara ku njo misho tuyene mukuru Daniel Bizimana nzira kumanya Ahanshonga omukuru Daniel Bizimana mazo yakore abantu kandi nasemeru Bizimana Daniel chairman wa Nyakiyanza kandi omucencuzi Ahanshonga zitari zimwe na zimwe na munonga Omubyobutegyeki na nembera ya burijo mwe bari munonga kumpurikiza Daniel Bizimana twenda umudakika nkemo ibiri kandi koko watugambera kandi Rubirizi nka district kandi nke cyanga kituruko n'abakozi abantu barubirizi n'abahingi omumyoga tari yemwe nemwe eri kubasa kubisa hamaka gabo konka ahaside y'Obubyobutegyeki tuyine kizibu cyango cyabebembezi abakuba baronzirwe omuntebezo ezibarondwa mu kuhereza abantu na nabo bakuba bazihamu ninga basinga ekizibu kiringu kutukumara kuza omukaruru Rubirizi nerebwa nk'abantu bari mu rutaro konka kutukumara kukarugamu ekizibu hikiri munonga n'abantu abasinga na nabasingwa okwikiriza ngo bamusingire n'ekizibu kandi nayasinga asuba alema kugaruka enyuma akakoregana n'abantu ababira yasimbere nabo ninga si abasingire akagita embazu zombi nk'uko zibere ziri omukuhakanira obwebembezi basiga abantu nk'uko baberebe baganisemo omu campaign nabamara kusinga basiga abantu bebaganisemo kiretera entunguka y'ukurwa mu government yagotana abo kuba nahariho groups ninga scam erikwetwa nka camp kugira ngo camp je y'abananka tekwikiza n'abananka kiretera obutahurikizana bitekateko by'abantu akuba nogo muntu owasinga nabayi n'abantu bingi kandi nabayabira ine bitekateko eiza bikusinga habyawe ninga biri kushana nabyo kwongabo kugira ngo tiyahebwa mugisha abingiho ati mu munaga enyuma nkatine mugasho kiretera entunguka eri kurugo mu central government etabugana kurungi ombantu twasire nitureba for example yarize nebyakuza kukorera abantu babyita kigenderere ngo abo kubatayine ecyara abahereze umuntu bamwima chance kubasa kumugezesa then akaba bembezi bingi bari enyuma babasitamire ahabo butabasa kugira ebibine kubasa kubatwara ombwebembezi so ekyo kyonkane kiyite ntunguka ahakuba temo kuplaningira hamweje kandi omuntu kumukuzo mukaruru ko businge yasinga kurungi nikiba kikuru abantu abo kubugana bakaganira akambuzo biro inentekateka ki atunurebe kitubenkitegana neki ikibenkitegana neki mbweno buwazayo amani gono banzo gateka ali eki abantu bo kubarukubi tibine mihanda tibine masanyarazi mbweno ebintu tibibonire ninkimanya ngo abebembezi obwire emihanda tububa kujukora nkumunshaho yabo niba lobbyinga niba koregana na government abereka plan yaine abereka owenko kwakusha kiretera government yaba convinced yikiriza ogumanya yaza guyamba Okay, turembera kukore netambara kandi sukangu aro natureba icyo kwano kora ni chamani but Bizimana tukanda kumanya ikindi omwe kuko wachigamba omuntu naraputera karuka ndo mutera karuru wako ayena ngo arondo mwebembeze umurungi kuko sangana nabembeze nabo tukwenda kugira ngo tutera karuru batufosinga sente no tutuba kufosinga sente icyo kubanza abembeze nbani bamanyangwa hibakuza hariyo sente. That for example, member wa parliament natunga sente ziri gambwa ziri hagati ya milioni 25 na 30.
eziri kugambwa omu mahurire, then bineyo n'ezindi nshako eziri kugwamu eshaha yona ohurira ngu babahezi abakuba sente zabo zibako bazona amahurire nigashara kuzereka abaramu omu mwaka abaramu emyaka 5 aleba ngu ninka 1 point something billion asanga ninko billion emwe n'ecweka atari muzindi nshako kandi nshako ahansokwe nazo ziriyo ni nyingi zitakute mbone zitakute challenge je neko zireki eroho amakurugation ti omuntu ya focusinga munonga sente na usakuferwa ohereza munonga. Okay, tutere to cy'abantu bakwenda kuyiza turiyo tureba abayirangirire of course tuneho honorable Kesande tuneho umuganuro tuneho narongo Geneva tuneho Anati atwire koko hano turato cyo mbantu abo bashatu ninga bana orangwa karuka wona kaza kubakata well nyotinguza kubagamba onka bayirangirire but electoral commission ogunugwo murumo gwayo bamara kuba nominated konka ukabiri nombuza ngu abariyo ne bemurika abariyo ne bemurika mu bantu nko kuwa bagamba bose ne bemurika mu na hata bariyo ne bemurika konka icyo kubanza obuhereza bwona no kwakukana numanya ishemero tukabantu yirukanga kati oyirukanga akatoka kwa soria no wa muheru amalira obuhereza bwa government tebukorwa muntu omwe kandi omuntu omwe n'ebindi tukazo mu nkora eyo kutera karure ya kinana abantu batwire nibazwekera abantu konka abantu abatandikira mu bwa kinana hatariho na nabandi nyo kindi kwikerereza mu aganda mana masya noreba ntubatwine nka timu yo mpira timu ekore byakora byone byeru kubasa konka aha coaching line oreba ngo ariho ba substitute kandi umwe umupira gubagwa yangire muri omudakika za 9 baleta substitute ateba goro hata abantu abututuyire nabo mu kisayi cyo butegeki obuno bobwire abantu kusto mbona urugendo rwabo kurukomyaho omukusabo kwanje hakazamu abandi bantu akwarubirizi neyitu twena no mwana wawe na muzikuru wawe naza kwebembera abantu yatungo mugisha abandi abantu bakasinga tukaleba idea zabo nentekateke yibinire ecyanga konka twagumane tukireba abantu okwesimba bari kutwara nko kufa no kukira nibaba batari mu cyo kukorera abantu harimu ekindi ekiriye nyuma yacho ahakuba ebisanja nintekateke cya kabiri bawole abacu kuhereza nekiba kiri cyo kukorera abantu kabakorera ebiwa birosemerere kubakora bakuba kumugaruka mu kisanja cya kabiri ombiye bino tekateka kukora no bawe omusanje cya kabiri obibakora then ekisanje cya kashatu wareba bacyongera omuntu wena a level yone yaroho ekyo nekiba kiri ekisanja cyo kurya akagenda akabata mukusubira y'umuntu kuza kusiba ekisanja cya kana mwene ekisanja cya kashatu nicyo kikumusibura akabura akagenda so abantu bingi osemerere kumukomya aha kisanja cya kabiri because kwa kuzo mu kisanja cyo kurya kugenda nibo kuba no hura ngutukana no mwebembezi tutumureba ensobe nebiriye yanyu nakwereka bisanja kuko bikutam imwe batira karuru cyo kureba kisanja cyo kubanza nicyo kumanywa akamanyo ecya kabiri nicyo kureba bacera kukiferaho ati mu kisanja cya kabiri nkore byaremere kunko kumara kukimuha wareba byabikora na wareba byamurema ekisanja cya kasatu kibage cya good bye okusibura kandi takusibura ari kukorera abantu nasibura ari gukora ebye mbwenu hati mushanga mutakifunamu ato muntu nomukwasizaho obutataha mu kisanja cya kasatu kureba ngu yaba so dropped yakomaho abandi bagenda n'urundi orugendo mbwenu omuntu nicyenda ngo mumwemereze hakira hamiru wowe nkatabandize kugira ngo atamwe kwa kutamwa ebintu bishishikara musemere kumwemereza acyayenda kirete hondizo naza gukora no muntu ari Nateera Tokyi muri echo kandi kibuze no bare yakigaruka bukoka aro nagera ate ngo nari Omukugu tumurikira ombasiza well already arocho takubasa kugamba home nonga ati kokuna nakugambire ntabantu bona bakuza kwesimba ahante bize by'ubururu nibarangirwa electoral commission
konka abayimurikire sofa kandi abagizire kitekateko cyo kwesimba cyo kubanza umunyishengero ariho mandate constitution name ho buyinza ngo nuwakiriyo umunyishengero cyo necyo kubanza ekimenye kadeti n'ubundi abentari mugambirizi we then ndizo yayimurikire no washitensa David tugume katurebe ubu hatari kubera mu USA ari gukora yemirimo ye nka director wa youth empowerment nawe ayine kitekateko 2026 kubaso nominated so ombantu basatu aba no bareba ngu of course babiri omwaka baho munyishengero ndizo kiri munyishengero so nyo habwanje nimba nindeba ngu aba bantu babiraba tubabasize kwera ecyanga icyo kubanza neki ekibakozere bakikozere buri muntu cyakozera kikozereho kandi ucyaremere kikarema konka nakugira ngo bakasigaho camp ya kadeti camp ya John taruha abantu ngo bakorera hamwe nubwo kuba no bareba bari nka mikoro bari aha abantu berundanire omukoro yo kugitwa omukoro y'abantu baferirwe omukoro tari yemwe nemwe no reba ngo abatimu nanka icyo kigambe kikozebwa na camps zitari zimwe na zimwe kandi abantu mwareba mwabato mu camp omunkara y'Omubyobutegyeki nikibane kimanyisa ngo urugendo rwentunguka nuruza kufa aboko for example no mukuronde mirimo ndibatanka kujiha abatagisemerire kwiyeho bakujiha bahagizi babo ndibajiha batagisemerire bajiha na nabintu birungi adira to kwete barampagire munonga okoko kintu ekeki tendakitwareyo okoko tubarampagire okoko kintu tendakitwareyo hato sanga camp sezo na nabebembezaba batandika mwenu kusitaza ecyanga omuringo gw'Omubyobutegyeki tonga kumukumara kusinga na no kusingwa okusinga singa no kukubaho ebyo musemerere kubereka omwibariro lyakaruru omutegeki omurungi no kugita abantu akataho ebintu ebiru kugita abantu for example kanchi kwereke twine ebintu bikuchira kutugita twine emipira emizane tari yemwe nemwe twine functions nyingi zikuchira kugita ki inza kwecho kureberaho bibiri tukaruga kutunga empira yebuka yenganda zona eziri mu rubirizi konkeje mpira ninge mizanejo ekategekwa westinsa tumwesije innocent uri kumanya nkashikaka wa wana properties abanyabutegeki tina kubasa kukizamu kugira ngo ashitandike oyireho nibakitahamu abandi bakikozere ki bashitandikire tubire twine mpaka zamato aha ruizo ngwaho izo omu Easter Monday omu Easter yenyine empaka ezo zikategekwa aba chairman wa Uganda Tourism Board nwe yazitebekanisi abanyabutegeki nkabareba nibazitahamu umuringo gwo kuzihamba ndikaho kwabo kugumire because okwenyima nari ngwiki amana gakubahaga nibakunda kuzo mu bintu ebyabandi batebekanisi aza babitahamu obumwe babigambiramu ebyabo batungiraho akazindaro batungiraho akadara k'Omubyobutegyeki konka entekateka yabo kugira ngo batuyire omu campus nibakorera na kusingana nibakorera na kwihanayo hatu mbengira ngo abantu nkabo tusemerere kubiya hamisho tukagenda hasulensia abantu bakubasha kuyamba abantu bakajiha aha level bakagitwara handisho Yesu bari munongo mukuru dana bizimana watera Tokyi Omubyobutegyeki watera Tokyi Omubyobutegyeki kuruntu cyo muri sukuru ya rubirizi tureba kikwatagiye ngo kwabigambaho kusanga ngo mahanda te gukora ya birero ni yeje yakare ugati kumanya abo kisibonje rugo bizimana uba nikivuga ko nasikuga ngo abantu abitukuronda no batakugeza umunsi korekana baterenda uruni no icyo kubanza tabakubanza bonka abantu abebembeze esente kuzukwija zaruga omu government tubakuchira kuzisoborora abantu ngo tutungire sente ziti kandi nk'abantu abo buhereza bwito abo twine council ya district eri mu buri council ku rugo muri buri area konka ne kiruga haribo ku planninga ngo tuze kora uruguto rwa nanka atunari nka town council ne kira kutunga sente na town council ezezindi
na district konka wanoreba ebyokurya ebihingwa by'abantu bikurugo mu byaro bikazo mu butare obutaro buno bukira nububero mu matown council agutwine nkakaterera town council ebyokurya bikuruga nibirwa omu magomborera gandi na Rubirizi town council entase yona nerugo mu magomborera gandi konka ga magomborera tubakugaranzya kubasa kugaha obuhereza bw'emihanda mirungi kubasa kuleta ebintu ebi ahi bikwetagwa bikatunga katari rero bikatambura icyamuheru abebembezi tubakozere cyango ku marketinga kurondera ebihingwa by'abantu obutare abantu nibatwara ebyo kuriya nukudeba bikora ki bideba cyonga baburiye bwembezi birungi nibabirondera katari abantu bamanya ngo hato ekingwe kine cyo musizo neji kiri ya market katume cyo tuwahinga konka bote bakubukora kandi district n'abakozi binje n'abagambirizi bayo tabakosa nka emikutu y'amahurire kubasa kusobora abantu no kubegisana no ku marketinga district baliyo mbindi baliyo mu ntaro ze sente baliyo mu ntaro zo bizemermo ebintu byo batwiremo so ningira ngo abebembezi ku tura omu office neizebe ndwara abantu bagatwara nkemirimo yabo obumukiretera obuhereza ahansokwe bwabura tugenda tukubura kandi tugenda n'eso tugenda tukugendera hariho ensonga eziriyo zitambura Omwihanga Uganda kitere muto cyagaruka kwa Dr. Karukiza Besiki akwa izuka ngo ati timu Katonga timu na Jana Nkumbi ati norangu kwine cyamane cyaragari kibena cya FDC ninga just kigure cyago cyaburuka no FDC inka FDC to office to rogo yabo FDC tikara FDC n'abantu abakugikirizamo for example twine bibina bingi twine kutandakira ari UPC Democratic Party ibakweta DP twine CP eyo mukuru Gen Ken Ruchamuzi twine PPP ya Western sa Dr. Bed Bwanaka twine National Unity Platform Western sa Chaguranyi twine FDC eri kwebemberwa Amuriat na nabakatonga function twine na National Resistance nani movement NRM ebebina byona n'abanya Uganda bake abaru kumanya ngo ebibina ebyo biruho ahabwa abantu nyonkanye wanombuza ebibina byona tibyombesirwa hamusinge gwe bibina birayambe abanya Uganda byombekirwa hamusinge gw'abantu for example kantana cyari NRM ruling party ikibina kiri yombebembezi wabuza umuntu wecha no kugenda no buza abantu 10 okabuza abantu 10 no sanga umuntu nkomwe maybe nkanye ninga no ndijo kongo kuza kubuza ngo NRM muri kinagambara ngo ni Museveni president nuwa kumanya nka NRM FDC ni kinagambara ngo ni Besigye na muri ati bakumanya National Unity Platform ibakweta nupo nikimba kugira ngo ni Otenisa Bob Wine DP ne hanaza kugambira mawu UPC naza kugambira akena na family yabo mbwenu abo kureba ngo harimo Rwanju abahagizi ba FDC Dr. Kiza Besigye kuyarugire omukulidinga ekibina ekyo nka omwebembezo wa mutwe abahagizi bakachweka enteje abekibina ekyo kuba chwekere enteje cyabaretera kusigara nababurabura nuhabe na hatayira muna nupu abandi bakagira ngo ubundi twaruhuka katuhungire mu nupu kuba ikiro mu nupu nayo nupu tiyaba hamasiko yazamu Orwanzu na Nentaro na nebe na nokwerwa na Rwanasa nuho tubene turebera abahagizi ba FDC across the country yangariona bagira ngo ukitinisa Dr. garuka abakugikirerezamo garuka obase kuturuhura nuho bero norebera kandi hati eyine digito omumyanya eyibani yagira naza nataho kinde kibina ekindi cyona nituza kureba abahagizi bingi itwa ba NRM tukuzankahi okwe eya tutwara bakwancho nakugira ngo bibina tubiroho kusomesa abantu ngo babikunde nke bibina byabo nibatambura n'abantu ababitandikireho
Museveni side no bya kugira ngo yarugo mu NRM twena nturugamo because tutusomesibwe ideology ya NRM tutugisomesibwe kugira ngo nobwo atariho itwe turuho tukokiri nico kurebera for example tushira kuza mu karuru ka na NRM ba ya in delegates conference omure nambori konka no hurangu sek central executive yagira ngo owitendesa president niwe yarabaho unopposed onyine ekyo omunkore ya unopposed omumateka tikibi konka cyaguma kiri unopposed kuruga kumara emyaka 23 ni kiza kitusiga ombuzibu twasanga nko mwebembezi witu yasaramu kugira ati naruha nagaruka rubazu hati tusanga kibina cyazamu emishate tutine abo twarangize nkabebembezi abarimengoga konka kwako bari mu competition nikibane kimanyisa ngu oguno barabi bamusinga konka nawe yabayine obusoborozi bwo kubasa kora nkogogwe cyariyo nakora twonka twaguma ngu omurungi nomwe orunaku obwaru turaganisa ngu erizoba tinduho na nyensakari no sanga twatandika kuzamu orwanzu no kwerwana rwanda bitukura handi so mbwene nyoni ngira ngo bibina byetereze kutandikira re NRM nebinda ko NRM nicyo kibina kiri mu bwebembezi kisemerire kutandika kutereza nabandi bakarebera bibine bindi bakarebera kugira ngo abembezi bebina abo kubari bana barugamu tube twina bande bebembezi bahamere nkabo okay wobere munonga mukuru dana bizimana tutarayengera wawe nga turarengaho kuyaho kwa kuina akagamba kandi ko kwenda kongeraho icyo kubana abo kwiza kumpa akagisa nkaganiraho n'abantu bona baturikize kandi ninyongera okwebaza abantu bitu banyakiyanza na Rubirizi district okugira ngo tukorere hamwe kandi nsima Western